I ovo je nova tema, danas ćemo pričati o Drugom srpskom ustanku i Milošu Obrenoviću. Ajde prvo da se baziramo na nekim ličnim podacima Miloša Obrenovića. Rođen je 18. marta 1780. u Gornjoj Dobrinji, a umro je 26. septembra 1860. na Topčideru u Beogradu. Ime i prezime mu je Miloš Obrenović, sahranjen je u Sabornoj crkvi u Beogradu. Supruga mu je bila Ljubica Obrenović, u braku su bili od 1805. do 1843. Drugi srpski ustanak predstavlja drugu fazu srpske revolucije, po nekim istoričarima treću, ukoliko se u revolucionarne aktivnosti računa i Hadži Prodanova buna iz 1814. godine protiv Osmanskog carstva, koji je izbila kratko po okončanju prvog srpskog ustanka koji je predvodio Karađorđe. Drugi srpski ustanak je doveo do srpske autonomije u okviru Osmanskog carstva i uspostavljanja Kneževine Srbije, koja je imala svoju skupštinu, ustav i vladarsku dinastiju. Sad, boj na Dublju je bila velika bitka između srpskih ustanika i turske vojske koja se odigrala u mačvanskom selu Dublje 26. jula 1815. godine. U bici su život izgubilo srpske vojvode Milić Drinčić i Sima Nenadović, ali su Turcima naneti veliki gubici. Ustanici kneza Miloša zaustavili su turske trupe iz Bosne i zarobili Ibrahim Pašu Nikšićkog. Tom bitkom je završen oružani deo Drugog srpskog ustanka. I Hadži Prodanova buna je bila srpska pobuna iz 1814. protiv turskog terora. Na čelu bune je bio Hadži Prodan Gligorijević. Buna se završila pobedom Turaka, a veliku ulogu u njenom gušenju imao Miloš Obrenović, potonji vođa Drugog srpskog ustanka i knez Srbije. Sad, ovo je bilo nešto ukratko, sada ćemo baš lepo da objasnimo o početku Drugog srpskog ustanka, toku borbi i bitke Drugog srpskog ustanka i o prvoj vladavini Miloša Obrenovića. Sad, početak Drugog srpskog ustanka je počeo tako. Neuspeh Prvog srpskog ustanka doveo je do ponovnog uspostavljanja osmanske vlasti, kakva je bila pre Dahija. Navikavanje na osmansku vlast nije bilo lako. Sultan je za beogradskog vezira postavio Sulejman Pašu Skopljaka. Osmanska uprava postajala sve okrutnija, porezi su povećavani, osmanske snage su delovale sa više strogosti, posebno kada su tražile skriveno oružje. U godini 1814. podignuta je Hadži Prodanova buna u okolini Čačka. Osmanske vlasti su ugušile bunu, a u tome im je pomagao i Miloš Obrenović. Ali nepoverenje između Sulejman Paše i srpskih prvaka nije nestalo. Sulejman Paša je naredio da se ubije Stanoje Glavaš, a Miloša Obrenovića zadržao je u Beogradu na saboru koji se održao baš na Cveti između 11. i 23. aprila 1815. godine u Takovu. Uznemirene starešine odlučile su da podignu ustanak, za vođu ustanka izabrali su Miloša Obrenovića. Poznate su njegove reči koju se dosta ljudi sad seća: evo mene, a eto vama rata s Turcima. Time je počeo Drugi srpski ustanak, a Miloš postao njegov vođa. Sad, nešto ukratko o saboru u Takovu. Na saboru u Takovu ustanici su se dogovorili da podignu Drugi srpski ustanak, kako je i umetnik Paja Jovanović prikazao na jednoj od njegovih slika. I sada, tok borbe i bitke Drugog srpskog ustanka. Ustaničke borbe trajale su nešto duže od 4 meseca. Osmanlije su krenule u suzbijanje ustanka sa 2 vojske, jednom sa područja Osmanskog carstva, a drugom iz Beogradskog pašaluka. Ustanici su prvo zauzeli Čačak i držali ga pod opsadom. Miloš Obrenović krenuo je s vojskom prema severu, gde se sukobio sa Osmanlijama kod Paleža, to je današnji Obrenovac. U toj bici ustanička vojska je pobedila osmansku. Ustanicima u pomoć dolaze vojvode koje su posle propasti Prvog srpskog ustanka izbegle u Austriju, kao što je i Karađorđe. To je ojačalo ustaničku vojsku koja je pod Obrenovićevim vojstvom osvojila i Valjevo. Godine 1815. Osmanlije su napale ustanike na Ljubiću, ali odbivši napad ustanici su prešli na zapadnu Moravu. Posle ovog poraza osmanske vlasti su
poslala je vojsku na ustanike koji su se nalazili na južnoj i zapadnoj granici Srbije i pretrpeli poraz. Vojsku iz Bosne srpske snage su zadržale u bici na Dublju, kod Šapca. Čitav beogradski pašaluk, osim utvrđenih gradova, bio je u rukama ustanika. U drugom srpskom ustanku, pored Miloša, istakli su se Petar Moler, Stojan Čupić, Tanasko Rajić i drugi. I sad da nešto o prvoj vladavini Miloša i Mihajla Obrenovića i time ćemo završiti video. U sledećem videu ćemo objasniti nešto o Sretinskom ustavu i ostalo. Sad, borba za autonomiju je razdoblje posle drugog srpskog ustanka bilo je obeleženo diplomatskom borbom Miloša Obrenovića za uspostavljanje autonomije Srbije, slanjem delegacija sultanu i izaslanika u Rusiju. Kako bi učvrstio svoj položaj u Srbiji i izborio se za autonomiju, Obrenović je i potkupljivao osmanske vlasti i obračunavao se s političkim protivnicima koji su ugrožavali njegovo prvenstvo. U julu 1817. godine, zbog organizovanja zajedničkog ustanka Grka, Srba i Bugara protiv osmanske vlasti, u Srbiju je tajno došao Karađorđe. Karađorđe iz Austrije prešao u Rusiju, gde se zbližavao sa grčkim verenicima. Karađorđe je prvo otišao kod kuma Vujice Vulićevića i preko njega zatražio kontakt s Milošem. Miloš je znao da Karađorđe dalje uživa veliku popularnost među narodom. Uplašio se da bi ustanak pod Karađorđevim vojstvom mogao da dovede u pitanje njegov položaj i osvojenu autonomiju. Miloš je naredio da se Karađorđe ubije. Tako je jula 1817. godine vođa prvog srpskog ustanka ubijena na spavanju, a njegova glava poslata sultanu. Muslimanima je bio zabranjen boravak van gradova, izuzev zbog trgovine. Sve povlastice trebalo je da potvrdi sultan potpisanim dokumentom pod nazivom Hatišerif. Godine 1829. posle poraza Osmanskog carstva u Novom ratu protiv Rusije i potpisivanja mira u Jedrenu između dve sile je dogovoreno da će Srbija dobiti zvaničnu potvrdu unutrašnje samouprave pod Osmanskim carstvom, već sledeće 1830. sultan Mahmud izdaje Hatišerif kojim priznaje autonomiju Srbije i kojim potvrđuje povlastice za koje su se Srbi izborili. To bi bilo to za ovaj video. Nastavit ćemo ovu priču u sledećem videu. Takođe, pokrenut ćemo neku novu temu novovekovne države Srbija i Crna Gora. Tako da, do sledećeg videa.